Mwenga AFC M23 yafashe uduce tubiri FARDC yabangira ingata. Muri Australia kandi birukanye umusenateri waje mu inteko nshingamategeko yambaye umwenda w'Abayisilamu uhisha umubiri wose. Donald Trump ari gutegura urugendo mu kwezi kwa kane k'umwaka utaha 2026 rwo kuzajya gusura Ubushinwa. Ikindi kandi yasabye perezida w'Ubushinwa ko nawe yazategura urugendo akaza gusura Amerika. I Burayi bafite ubwoba cyane cyane inganda zo zikora intwaro z'uko zishobora kuba zigiye guhomba umukiriya wabo mukuru ari we Ukraine, kubera ko Ukraine yemeye kujya mu biganiro ndetse n'igihugu cy'Uburusiya kandi biteguye guhagarika intambara. Amakuru yacu tudatinze rero turaza kuyahera hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe uburyo AFC M23 yirwaye mu rugamba rwo kubohoza uduce tubiri yari yakubitiwemo n'ingabo z'igihugu cya Kongo ndetse na Wazalendo. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ryafashe agace ka Kitwabaruzi ndetse na kitwa Kilungutwe duherereye muri teritwari ya Mwenga, aho ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare ba leta bakizwa n'amaguru. Tuduce twafashwe nyuma y'imirwano ikomeje, by'umwihariko yahanganyishije AFC M23 n'ingabo za Kongo zari zifatanyije, by'umwihariko na Wazalendo kuva mu gitondo cyo kuwa 24 Ugushyingo 2025 no kwambura utu duce, by'umwihariko mu masaa 5 y'amanywa. Ingabo za RDC na Wazalendo bahunze berekeza muri santere ya Sidasa iherereye muri by'umwihariko sheferi ya Rwindi. Ahangaha akaba ariho bahungiye nyuma yo gukubitwa biteye ubwoba. Kandi ikindi, abaturage bo muri Kidasa by'umwihariko batangaje ko ubwo ingabo za RDC na Wazalendo bahungaga basahuye amaduka yabo n'indi mitungo irimo ihene ndetse na moto. Imirwano by'umwihariko y'urudaca ihanganishije AFC M23 n'ingabo za RDC by'umwihariko zifatanyije na Wazalendo ikomeje mu bice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Tariki ya 23 Ugushyingo AFC M23 yari yafashe santere by'umwihariko ya Buhimba iherereye muri groupement ya Walao Yungu muri teritwari ya Warikare, ariko kwa 24 Ugushyingo by'umwihariko yivuyemo nyuma y'igitero yagabweho n'ingabo za RDC na Wazalendo isubira muri by'umwihariko Kasopo. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ku gicamunsi cyo kuwa 24 Ugushyingo yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta za Kongo riri kugaba ibitero mu bice byinshi birimo by'umwihariko ibituwe cyane, by'umwihariko ryifashishije ibikoresho birimo indege za Sukhoi 25. Ati indege z'intambara za Sukhoi 25 ziri by'umwihariko kugaruka akenshi. Ikindi kandi agakoreshwa na drone z'intambara ndetse n'imbunda zirasakure. Ibi bitero bya Kinshasa bishyira abasivile mu kaga gakomeye cyane ko kuba babura ubuzima. Tariki ya 23 Ugushyingo AFC M23 yatangaje ko by'umwihariko itazihanganira ibitero bikomeje kugabwa ku birindiro byayo no ku basivile, igaragaza ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, by'umwihariko no kurwanira abari mu kaga bari kuba bagirwaho ingaruka n'iyi ntambara. Impungenge ni zose rero, dukomereza amakuru yacu Burayi, ni zose ku nganda z'i Burayi zikora intwaro kubera by'umwihariko ibiganiro by'amahoro muri Ukraine, hagati ya Ukraine nyine n'igihugu cy'Uburusiya. Ibyiringiro by'uko hashobora kuboneka amahoro muri Ukraine byateye impungenge abashoramari mu nganda zikora intwaro mu Budage. By'umwihariko ibingibi byabaye by'umwihariko n'abafite ubwoba cyane n'abitwa Rheinmetall, by'umwihariko basanzwe bohereza muri icyo gihugu cya Ukraine intwaro zirimo ibifaru. Babona ko bashobora kuba bagiye kubura isoko kandi bakabura amafaranga menshi bakuraga muri Ukraine. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru avuga ko Amerika yahaye Kiev ibyifuzo 28 bigize umushinga w'amahoro, by'umwihariko iyisaba gutanga igisubizo bitarenze kuri uyu wa kane. Ibingibi kandi byasuzumiwe by'umwihariko i Geneve ku cyumweru, maze Perezida Donald Trump nyuma y'ibiganiro avuga ko hari
ikintu cyiza gishobora kuva muri bino biganiro. Iki cyizere cy'amahoro by'umwihariko cyase gitera ubwoba abashoramari, bituma habaho kugurisha imigabane ku bwinshi cyane muri Rheinmetall, by'umwihariko uruganda rwa mbere rukomeye rukora intwaro by'umwihariko n'ibikoresho bya gisirikare mu Budage, ndetse rutanga byinshi cyane muri Ukraine. Imigabane yarwo by'umwihariko yagabanutseho hejuru cyane ya 14% mu minsi 5 ishize. Ikindi kandi mu gihe Hensoldt, sosiyete ikora ibikoresho by'umwihariko by'ikoranabuhanga mu bya gisirikare, nayo yagize by'umwihariko igabanuka rinini cyane, kandi by'umwihariko nk'iriri Bers Express by'umwihariko yatangaje ko nayo abashoramari bafite impungenge ko ihagarika ry'intambara ryahita rinahagarika by'umwihariko super cycle y'inyungu nyinshi inganda zikora intwaro zari zimaze imyaka zibona kubera ikibazo cyari kiri hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Ubudage bwabaye umuterankunga wa kabiri ukomeye cyane wa Ukraine mu minsi ishize mu bijyanye n'intwaro nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rheinmetall yo ikora amasansu, ibitwaro bikomeye cyane, imodoka z'intambara n'ibindi bikoresho bya gisirikare, iheruka gutangaza inyungu zidasanzwe mu mezi 9 ya mbere ya 2025 bitewe n'uko ifite n'amasoko menshi by'umwihariko muri iki kirere cya Ukraine ndetse n'ibindi bihugu byari byegereye Ukraine byikangaga ko isaha n'isaha Uburusiya byataga kubera intambara rero, ndetse no kongera ingano y'imari ya gisirikare mu bihugu by'i Burayi. Imigabane yayo yazamutseho 200% kuva intambara yakongera ubukana hagati y'imyaka 4 ishize. Mu kwezi kwa Gashyantare ubwo Amerika yaherukaga kugaragaza ko ititeguye kuba yakongera kuba yafasha ibihugu birimo nka Ukraine, uru ruganda rwa Rheinmetall by'umwihariko niho rwatangiye kuba rwahomba, ndetse bagira n'ikibazo cy'uko bashobora kuza kuba babura isoko. Amakuru yacu reka tuyakomereze aho Donald Trump ashobora kuba agiye gusura Ubushinwa, ndetse ku rukuta rwe ajya akoresha yakaba yanditseho ko yifuza ko na perezida w'Ubushinwa nawe yazahita ategura urugendo agasura igihugu cya Amerika. Perezida rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ari Donald Trump yatangaje ko by'umwihariko yemeranyijwe na mugenzi we uyobora Uburusiya Xi Jinping ko ashobora gusura iki gihugu muri Mata 2026. Ibi ngibi byagarutsweho kuri uyu wa 24 Ugushyingo 2025 nyuma y'ikiganiro aba bayobozi bombi bagiranye kuri telefone, aho byarangiye bemeranyije ko buri umwe azasura igihugu mugenzi we ayoboye. Ikindi kandi umwaka utaye 2026 mu rwego rwo gukomeza imibanire ndetse n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Nyuma y'ibiganiro by'umwihariko kuri telefone, Trump yanyuze ku rubuga rwe rwitwa Truth Social yandikaho ko amagambo ndetse n'umubano wa Amerika n'Ubushinwa ukomeye cyane kandi umeze neza. Ati umubano wacu n'Ubushinwa urakomeye cyane. Uretse kwemera gusura Ubushinwa, Trump yanatumiye Xi Jinping ngo nawe azasure Amerika. Ku rundi ruhande rero Ubushinwa bwahise bushyira itangazo hanze rivuga ko ibihugu byombi bikwiriye gukomeza imikoranire ndetse bikareba by'umwihariko ibafitiye inyungu cyane kurusha ibindi. By'umwihariko umuvugizi wa White House Caroline Leavitt yavuze ko iki kiganiro cyahuje abayobozi cyamaze igihe kigera ku masaha, ndetse by'umwihariko kibanze cyane ku bucuruzi hagati y'ibi bihugu byombi. Ikindi kandi mu kwezi gushize nibwo Perezida Trump Xi Jinping bahuriye muri Korea y'Epfo nyuma y'imyaka 6 yari ishize aba bombi badahura. Naho umusenateri by'umwihariko yahagaritswe kubera kwambara umwambaro wa Islam. Umusenateri muri Australia Pauline Hanson yahagaritswe mu nteko nshinga amategeko icyumweru kimwe nyuma yo kwambara back mu cyumba cy'inteko ku buryo bwo gushyigikira umushinga w'itegeko ugamije kubuza abantu kwambara uyu mwambaro umenyerewe cyane mu idini rya Islam. Hanson rero ukomoka muri leta ya Queensland akaba no mu ishyaka by'umwihariko rirwanya
abimukira rya One Nation yanenzwe bikomeye cyane n'abandi basenateri kubera kuza yambaye umwenda umwishe wese ku buryo utari kumenya ngo uyu muntu ninde. By'umwihariko ni ubwa kabiri Pauline Hanson agaragaye yambaye uyu mwambaro upfuka mu maso n'umubiri wose, by'umwihariko yavuze ko abikora mu kwigaragambya. We nyine iyo abikoze aba ari kwigaragambya kubera ko Sena yanze uyu mushinga w'itegeko nyuma y'uko abasenateri bamubujije gushyigikira Sena umushinga we ku wa mbere. Hanson by'umwihariko yarasohotse yongera kwinjira yambaye paka by'umwihariko y'umukara, ibintu byateje impaka ndetse mu nteko abantu bose barumirwa. Fatin rero Payman, umusenateri by'umwihariko wigenga wo muri leta ya Western Australia, yavuze ko ibyo Hanson yakoze ari ibikorwa